aravuga ati uwo pima kunywa nk'isumu noneho agasohoka agiye mu bitaro noneho twamaraga akazabonaga uburyo agira gute acika niko kwirenza nani agapopa aranyoye baratatse bajanye mu bitaro barapimye ubu nyine tubabwira hari mu bitaro ko bararebera ku jisho ariko ngo cyatumye ngo aje kwiyahura ngo ni soni noneho agiye kuja indoro agiye kuja amakara asanga yo babana bose yahambye noneho babanze babega baturanye ibaze kuvuga ngo aturanye n'abantu yahambye abazize ubusa bariya gabo bazovuga ngo twebwe twazize wewe twazize urw'abagabo ariko wewe uzizwe urw'abandi rw'imisega nuko yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi ko ari zine abari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza bari muri Pays-Bas Scandinave mwe mudukurikirana abaho bwije n'abaho bukeye tubirijeho mumeze muteyeme twebwe turashima Imana tubibutse kuri kubanga bw'izuma ni Joshua Entertainment umuhanga bigatinda cyane hanyuma turi kumwe na mugenzi wanje hano kuri microphone Mibunda TV1 naho hose mukora subscribe turashima abantu bamaze gukora subscribe kuri Mibunda TV1 n'abamaze kuyikora kuri Rugenza mwongere mutuzamure no kuri Joshua Entertainment cyangwa Joshua TV1 aho hose muzoza muhasanga amakuru y'ukuri mutera agatebe rero tubabwira amakuru y'ukuri breaking news reka mugenzi wanje abanze Chuti bavandimwe badukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua TV1 Rugenza TV Joshua Entertainment mwiri wa mahoro uyu ni wa mugoroba tuza mu biganiro tubabwira amakuru tubakusanyiriza amakuru yagiye avugwa hirya no hino mu mihango yose y'isi muri Amerika ikinshasa mu Minembwe ibuvira ibujumbura none imaze kuba nk'intarimo ya Kongo bahomze Bukavu bafata Bujumbura amakuru yo kuri Goma ari hariya za Masisi ayo yose turagenda tuyabahereza abantu batabonye umwanya wo guhamagarwa no kubwirwa n'abari hirya no hino kuri tele ni mutera gatebe mutegera amakuru ari muri kiraci wacu yego icyo dusaba ni ikingiki subscribe kongeye subscribe Mibunda TV1 turashaka subscribe Rugenza TV arashaka subscribe Joshua TV1 arashaka subscribe abantu bose mwame muhagurukira rimwe mudutere iteka mudufate ngabo mu bitugu kugira ngo noneho tuze tubana mu makuru meza nuzozu yareba none yafungura kumwe n'abana n'umugore n'abakazana n'abuzukuru na makuru wore udafite icyo wikanga bwana munyamakuru hari ayandi haje gufungura ukabanza ukagira gukavugira amakuru tugezeho makuru yo mu marengeti twebwe reka turavuga amakuru y'abagabo ndabwo tuba mu birengeti aba ikindi kandi ngira ngo notebye uzi ngiyo wandikaga urwandiko ukavuga ngo notebye turanotinze ku bantu bicara batubwira ngo muradukunda mwarangize n'iryo jambo muradukunda ntitwoyishura inzu muradukunda ntitwoyivuzamo muradukunda ntiyogura mikrofone ngiyi kudukunda ntibikorwa umuntu nazoza kubwira ngo aragukunda aza bivugisha ibikorwa avuge ngo tukeneye mikrofone atuguriye mikrofone havuga ati ko ndabona mufite amashati makere gatubongerana cyangwa kamera yanyu ntiyayibona neza tukeneye indi uko uzarebe uku nkariya muri biriya bigo byatembere nka Amerika abantu birirwa basetsa abakecuru kubakirigita ngo baseke ukwezi kwashira bakabahemba mugiye twebwe twirirwa ducurangira niko nabyita umuntu uko turamuha amakuru nti turyamye nti dusinziriye ariko iwe gusa inyito gusa ngo turabakunda none yanavugaga bakubwira ngo baragukunda ari ijana wareba subscribers ijana ziyongeyo ukazibura umuntu yorebwa n'abantu 8,000 ariko kuri subscribe ufite 4,000 nukuvuga ngo bijya bindi bine byarebye bitakoze subscribe byare bivuye hehe kubera iki bashaka yeme abafrodere abafrodere bakuza kureba batakoze subscribe ni mwiyabone muza mutera muza mwumva makuru y'ahantu mufite kibanza cyane kabisa tubivuga gutya no kugira ngo muduheze subscribe takindi ni mvugo y'abashonji dushonje subscribe muyumve mu rukundo muziduheze mu rukundo yego
ngayo nguko ku bari badukurikiranye reka twegire amakuru yacu y'uyu munsi ya tariki 12 z'ukwezi kwa 11 2025 amakuru ari Kinshasa nuko Lieutenant General Pacifique Masunzu ageze hariya muri Demiap yagerageje kwiyahura ariko kubw'amahirwe ntiyapfutwa tuvugana akabari mu bitaro abaye nka Yuda Yuda ngo yagambaniye Yesu ngo bakimufata guye agifatwa guye gice ngo ameshira mu mugozi umwuka wa Yuda ya shuti bavandimwe batukurikiye badu imbona zacu ziri Kinshasa zita makuru naya natwe tutinaya ngaye habayeho iyo nkozi y'ibibi inkora amaraso Lieutenant General Masunzu amaze kugera muri Demiap we yagiyemwe hayagira ngo none ni biroroshe ngo amara kumva ko bamukurikije n'abandi bose aravuga ati uwo pima kumwa nk'isumu noneho agasohoka agiye mu bitaro noneho twamaraga akazabonaga uburyo agira gute acika niko kwirenza nani agapopa arangoye baratatse bajanye mu bitaro barapimye ubu nyine tubabwira ari mu bitaro ko bararebera ku jisho ariko ngo cyatumye ngo aje kwiyahura ngo ni soni noneho agiye kuja indoro agiye kuja makara asanga yo babana bose yahambye noneho babanze babega baturanye ibaze kuvuga ngo aturanye n'abantu yahambye abazize ubusa bari yagabo bazovuga ngo twebwe twazize wewe twazize urw'abagabo ariko se wewe uzizwe urw'abandi rw'imisega nuko ayo ngayo ari uko nguko ngo yashatse kwiyahura nawe biramunanira kubw'amahirwe makeya nyine kuko yarabishaka Imana yatindije umunsi kubera iki igituma itabihutisha imboga mbi nziza ziva mu nkono kuri imboga mbi nyine munyagwa uzoteza abantu ibyago ntazapfa yopfa gute iyo ugize Imana umwanza agakenyuka ubonye uzuzana bakarera bagakura apana bya bindi ngombe adui yako ngo aishize kumini oyaye ngwindi ngunapobarikiwa jioni arebiki tubikurega muri story abana babasani budedera abana babankumwe nk'abana babantarambirwa abana baba munyamahoro dona abana babarugabisha bakwiye gukura Masunzu yarapfuye atazosubira kubicisha yego umwanza kwigupfa kugira ngo bari abana babone aho bakurira ariko muzimuntu kwica so namwe mwatangira kubyiruka agatangira kubashira dora nejo bamara bamufata abantu ngo ngo bamurenganye urabona ngo n'abantu mwe yarenganye azize ibicumuro bye kuko nukuri inkazi takibi wacu abagi wacu ubu nyine amakuru y'ukuri bakamuheza gapopa nziza cyangwa ikirurinda fungu amakuru y'ukuri breaking news mu ndayisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment ndetse na Rugeza TV nuko ubu nyine ikinyoma kiri ku ntebe babohagira bagasiga amavuta ni ikinyoma cyo bita Kongoro ni ikinyoma cyo bita Munigata abo bonyine na ikinyoma n'abarundi nabo bantu batatu nubwo ikinyoma ubu nyine babasiga amavuta y'inka ngo bakagisiga bukeya cyahawe intebe habari muri presidence mu cumba ca president Tshisekedi muri toilette ku muryango muri za kamera muri porta ikinyoma ubu nyine cyahawe intebe ni ikinyoma cyo bita Munigantama ni ikinyoma c'abasirikare b'abarundi ni ikinyoma cyo bita Kongoro na ibindi binyoma byose tubabwira ibinyoma byabaye expired se cyangwa byavuye kuri pause ni ikinyoma cyo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu umwicanyi international icya kabiri ni ikinyoma cyo bita nyamusaraba kikaba cyabaye to icya gatatu ni cyo bita Nyabihoma Fureko icyakane ni Enoke Ruberangabo icyakane ni Enoke Ruberangabo icyagatanu ni Jaskori icyagatandatu ni cyo bita Musoni icyakarindwi ni cyabo bita n'ubundi utugara kubatombe twose akutugara mwe ninde baruze mwebwe
ni ukuvuga ngo umvaga nkubwire ko byari bimeze ngo bari barapanze ikinyoma ati nibazoza baza mu gisirikare Masunzu uzozubesha nibaza mu bijanye na militaire y'abanyamurenge Jasco yubesha nibaza muri politike ya Kongo n'ibintu bya coalition Enoke Ruberangabo ubeshe nibaza mu madiaspora n'abandi bamusore mubeshe ni ukuvuga ngo bari barabapanga ikinyoma none ngo bafate Masunzu cyose gisana ya mitego yose iteguwe hasigara ikinyoma ca Kongoro n'ikinyoma ca Munigatama n'ikinyoma c'abasirikare b'abarundi abo nabo bafite ikinyoma gisha kiestare muri gisegeti nico kimushorera nica ryamana nica ryahayategera ubu keneye ko drone kugeraho uvuge uwo bitanduza Munigatama nabi uwo mwanya kisegeti Chilombo Beto kwa mayohereza iki kwa mayohereza drone yo kukwica ariko kandi ariko nuvuga ngo nuvuga Masunzu yo kubwira ati rekana natakataka buriya reka nkubwira ngo iminsi zisimbiza umugabo yarazi ko ntawo musimbura none habonetse abamurusha ikinyoma indyarya zikumwe n'indyamirizi indyamirizi zimuciye inyuma zimuryamishije muri prison zisigaye muri presidence yaraziryamishije mbere zirabyuka nazo zimuciye inyuma yafungishije Munigatama none birangiye vice versa twagira ngo tubwire amakuru ari ubu nyine nabo n'ubundi Kongoro na Munigatama bohereje amadolari 600 kuba tipe bari hano muri Kenya ni hari abahungu babiri umwe ari muri hano moja undari Kasarani bamaze kubona abana 200 abo bana 200 hari umugabo utari muri abo bahungu uhaye wihisha wagiye kubashakira ngo ibyangombwa kuri ambassade ya Kongo ngo baraziranye ngo nibarangiza harundi bohereje Tanzania ngo uzabatega yabonye ngo habana 200 bazoca Tanzania ngo abarundi babatore babajana icyo tugira ngo tubabwire shuti bavandimwe bari hano muri Kenya mudutegera mutagira ngo narya abamotsi yo gupfa kuvuga ni mugende mureba abana banyu uzureba umwana ko yatashe ndetse n'abana bari mu mafoye mubegere mubaganirize mubabwire habe ikiganiro c'abavye mugarura ikiganiro c'abavyeyi n'abana bihorere tuzabavuga ni bakomeza ngaya mazina yawe yego na mazina n'amafoto turafite ariko yego tuzayavuga ni bakomeza tubaye tubaburiye kubwo umutekano wabo n'umutekano w'abana bahaye bajana turababwiye ngo nibacire birarura ibintu byo kurekirita abana bo kuja kurwana n'abandi dore nga amafoto yabo ntitu abana bo kuja kurwana aya mafoto yabo yego abana bo kuja kurwana n'abandi banyamurenge muri Kiritano muri Kenya ese ico maza nikiye turi bangahe bo kwicamwo kabiri ngo turwane intambara zibiri kandi umwazi dufite ari umwe ese mwebwe ntimuzamubona Fureko yakubiswe nabo babanaga Masunzu yafunzwe nabo yarayoboye kurategera uyu muhungu Nyamusaraba karahigwa n'abari bamucumbikiye ari bo barundi bari haruguru babonye ko nta nyungu bakimufitemo none namwe murakazanyije hano muri Kenya ngo ko murashakaho ngo murekirita abana ibya hano aha dutuye hano muri Kenya nimucishe makeya hoya nibatareba neza gare have ikizo turababuriye twanze kuvuga amazina yanyu turafite hano ariko buriya wanga guseba imbwa zikakubyibuhana kandi turagira tubabwire ngo usoma ibimusumba aratokora ejo nimukomeza tukabibona tuzobashira ku mugaragaro ku matamuneri abantu babahungire kure kuko muri basekibe reka duhite tunyarukira no muri Amerika aho tugara n'ubundi twakomeje kugura no utugara ntaco tutazokora nukuvuga ngo utugara neza ngo ni mubyara wa mushiki wa shitani bita shitani timu irimo Rutikanga timu irimo bita ngo ni uyu Kingungwa timu irimo we bita Shinga ngo bari muri Amerika bahaye bagura ngo amavideo y'urukoza soni bagahereza abana ngo bayavuge intego yabo ngo ntayindi ngo muri bino bihe abantu bahaye bavuga amakuru ya Masunzu n'abarundi bahabatera iwacu ibinyamakuru byose byahoraga byamagana ngo bihugire kuri ayo ngayo mafoto y'urukoza soni icyakabiri barimo barareba ubundi murabizi ko iyo hari imisanzu yo gutabara iwacu turigisha ijambo ry'Imana tukaririmba barashaka umuntu uri public
babanze bamusebye bamwandike bamuteshe ubusa ariko muri bariya bose ntawakagara baravugamo kuko aribo bonyine baba babikora bafite ngo timu ihaye ishaka ayo mafoto ibazaho bahaye bagarura foto igize barayigura amadolari ayo ni amakuru igize imyaka 5 yego bakama bayigarura none ngo ni breaking news ngo ni ibintu byarebe bibaye ibintu byakera ico tugira ngo dukengure bano bacu b'abanyamakuru baba bavuga kuri YouTube iyi ni imitego yakagara kaje mu yindi nzira mube maso mureke kuvuga amanjwa na drone babonye ko batsinzwe none bagiye muri story zo kwandagazanya kugira ngo umwana ntakaza avugana na se ise ntakaza avugana n'umwana umuntu wese atangire gukeka uwundi ingo zisambuke zibemwe akavuyo imiryango iryane ntitube tugitekereje ku musazo no gutabara iwacu n'uburufu bwacu babafa ahubwo tutangire nonoga we n'umugore wawe ni mwagaza mutanga amafaranga y'umusanzu kubera ko muri kumwe nimutangira kuryana muzayashora mu nkiko rero turagira ngo tubwire abantu bose bazazabona ayo mafoto muyatesha agaciro nta gaciro afite ni inzira z'akagara koko kagira imirimo mibi nuko vuga ngo akagara na gatsemba bwoko nako gusebya imiryango no gusebya community nyamurenge ubundi aba nkakingungwa wombwira kingungwa niki cize umuntu ufite ubwanwa wogiraho ni nyarubira ya nduza ya baramwe ngo asigaje gusura nimbage kwa mushiki wiwe wakitwaza amazi ngo nta muntu akicizere nuko azibya hayakora nuko no turagira ngo tubwire abantu mube maso muve mu marido ubu nyine bafite inzira nyinshi babakoresha zo gutuma abantu baba distre ngo ntitumenye amakuru y'abera iwacu abantu ngo bakomeze barebe gusa imipuri n'ibindi bidafite 12 ngo abambaye ubusa n'abafite amataye wagiraho n'ayibirage wogira ngo baguye muri za dushe barabyimbiwe kivyo bintu urebe ngo izo ni ibintu abantu bakomeze ngo nono ko barazigura ngo amafaranga menshi amadolari ko barazigura amafaranga ariko akagara ntaho katazojana amadolari no mu busa ariko mukagira ntaho katazo ari amadolari yabo baza bavuga ngo ifaranga z'abapapa ibingo zizaziribwa n'abapfu oya ifaranga z'umupapa ngo zazigura kabwa nakabwa ni musega kandi nshuti bavandimwe mudukurikiye tudashatse gutinda muri ibyo byose icyo twara tugize gusa tubabwire kwari ugutesha agaciro ababikora n'ababivuga n'ababyamamaza no kubwira abanyamakuru bagenzi bacu bagende babihagarike ureke kuba abakozi butugara niba mwabuze content muza tuzibahe wovuga kuri muniga ntamu nyine ku ikinyoma ciwe arico kigezweho kimeze nka kujya kwa Sakayoza zigisohoka content zirahari ikindi ngira ngo mvuge tuzi content barafite muri no minsi yo kuvuga abantu beza umuntu ni mwiza agira imico myiza agira amaso meza ufite ukavuga umuntu neza kanezerwa none bitegereye ubundi tugomba kugira umutima w'urukundo kugira ngo tuzagere kuce tugeraho ariko nitugira umutima w'amacakubiri no kwandagazanya no gutesha kuvuga ngo umuntu yambaye ubusa ninde twese aruzurarana imyenda kaba umuntu wagwaye umusonga tuza tuyikuramo twese na kumbwira ngo ubusa niki tutazi nukuvuga ubusa twoye kubutindaho n'ubusanye ariko kandi twiyama n'abarimo kwiyambika ubusa barangiza babishira hanze agatangira ngo araja muri CID ngo arahamagara ngo bamufashe kuja muri CID urahamagarika ari wewe nyiri bayaza please ninde wabaruza ubundi please nabonye we bitanzamba uriyoza wita ngo ni igifu yavuze ngo ari mu bishop nzamba uramenye wasizwe amavuta ngo Dawidi yasanze aho Sawuli aryamye ngo yanga kumucumita aravuga ngo amaboko yanje ngo ntiyokora kuwasizwe ariko nimba yagisohoye yasiguruwe n'ubwo yasiguruwe fa kumuhishira baravuze ngo breaking news andi makuru tugiye kubagezaho nuko abarundi bakomeje guhakana ko batari iwacu yego uwo bita Gaspar sinzira ndi buragiye izina ryagira gasogokuru noneho ngo bamubashije ati se abasoda banyu bari ngo baratuza ati harabo ngo ni Gaspar baratuza turi nani imibuye y'ubwangati nuko aravuga ngo ntazi ngo aho bari hose ngo ntiyohavugira ku maradiyo ngo ariko ngo ibyo ngo abanyamurembwe babavuga ngo nukwiya ngo bahabiyamiriza ngo ni ibinyoma yewe nyagutsindwa we ni ibinyoma bari kwa nyoko
bari mu Minembwe ntago bari kwa nyoko ntibari Karuzi ntibari iwanyu ntibari Muramza ntibari mu Gitega ntibari Bujumbura bari mu Minembwe wabo Uburundi butarabaho abanyamurenge bari murenge mbere yuko izina ry'u Burundi riho abanyamurenge bari murenge none kuravuga ngo bakurayo wumva ko bazosubira kubavuga rwose abarundi ko barazamuka indiri oyaye ni atangwe ibyago se byo babike abarundi indiri yabo kirazamuka ngo intego yabo ngo nukuja gusenya Minembwe ariko nubwo bovuga ngo barayirashoboye kuyo ngo abanyamurenge bose bamenye ko muri 64 bigeze kuhava ariko nubundi bageze gute barahasubiye rwose ikindi tubabwire drone tombe Masisi ubu drone bubiri bwari bwaragoye bari bafite bwari harakisangani bwageze ngo buracara mu kirere Masisi babaragakogose bagashira hasi igihombo kibakira baye muri leta nukuvuga ngo ibintu byose bivika isangani byose ubunyine biravumye bifite ubuzima bugufi Imana yabikuye amaboko drone masunzu n'abandi baciwewe abo bita abantu bacibango John Cibangu bose ingozi zibibi ngo bafure ko bakora ganda yabo banyamusaraba bakora ganda bose nyamusaraba ngo bahujije agatwe ngo bari bagatwa bafite ubuzima bugufi n'ibintu byabo byose bifite ubuzima Imana yabikuye amaboko ngayo nguko rero tubibutse gukora subscribe kuri Joshua TV1 Mibunda TV ndetse na Rugenza TV subscribe yanyirakenewe mukomeze mudukunda ariko munatwereka urukundo ndavuga amafaranga nibiba ngombwa mutwereke ko mutwitayeho mukora subscribe amadubi murenge internet astra